Edward Isingoma ariyo mugambirizi w'urukiko rwa Hoima West Division hamwe na Hilary Tumusime orkansara w'Egombora ya Kyabigambire district ya Hoima basingiza President Yoweri Kaguta Museveni abo kureta amashomero ga government yagahwerera abanyayuganda boro okutunga ebyo gwegese ebyabusha nkasomera mu isomero lya UPE erya Bulema Primary School takusasura kasente biro tutekayo za bitabu obuntu bukabuke baite tali school fees ekusakulemesa omuntu koraki kugenda asoma so kyahereza omugisa naitwe abantu abahansiho funa omugisa gusoma kamera mu maiso ga kamera hano Bunyoro twina bintu bingi muno ebyo kusimira President Yoweri Kaguta Museveni hamurundi guno titugenda koma Yoweri Kaguta Museveni habo kuba yesimbiruhu babo kuba tukwenda kwe president manyaka rwana biki ebi titugenda bimukomera tugenda koma President Yoweri Kaguta Museveni habo kumusima bagarukire basima government habo kukora hangudo nezinde kastera koransi amachweke echo ekibahwereireho ombyentambura ebyo bushubuzi mwe na nebyemerumo amagita kugalesereho enkurakuranaho ekurorwa wirebuno tugeze haiziroho emihanda emungi muno Bunyoro twine emihanda nka 10 okutahira buli kasonda ka Bunyoro buli kasonda ka Hoima City at least hat twinaho engudo eza tamak. Samuel Baguma omuturaje wa district ya Hoima na wasimire President Museveni ahabogumyaho businje no buteka omwihanga ekiresireho embera nungi ahabwe byenkurakurana tunulira mahanga gani ka Somalia yoko bayikara mu bule mugwire bwona hano tulina abasuhuki bayingi muno kyangu atude kunu kiryandongo hamu na hande ko mu refugee settlements bona barugireyo ahugamba ngo hano amuzeyi asobe kubona rwanire ensonga y'obusinge bwanyuma ashabire President Yoweri Kaguta Museveni okugonjora ekizibu ky'ebyemihondano n'obushuma bw'amataka omukichweke ekyo kandi no kumaririza ekyo kureta eitendekero erya Bunyoro University kwaraheze kutoranwa omurundo gonde amuzeyi ombwire bono bokuba no garuka mu kutera campaign rundi mu kusanja kine kigarukaho ensonga ya mataka mutu yambita abantu abanaku amataka tukyasobora gamba buratera kyabora akora kyabagaiga baturumbire buli kimu kyona batitwaire Jonani Muganyizi ariyo muturaje wa Hoima City na washoborire ngu entebekanisa za government nk'ekishayi kinyunyi ekyakabalega International Airport hamwe n'ekishayi ky'ompira ekya Hoima Stadium bebutwire omutindo gw'abanyayuganda ab'ekicweke ekyo abo kubaretera entasya okuruga ombutare oburuho obwo barukutundirayo amasharura gabo nebindi ebarukora marketi obutale buruho bombekerwe bwire buno tuli mu ekisai kiyenyonyi airport kabale kiyombekerwe kandi ndidi kikorwa kandi benefits zakizo ikorwa ntingo abantu bakoraki ezimbatangire zigobora abebembezi n'abaturage beraganiso gumzamu n'abahagera NRM government na President Yoweri Kaguta Museveni abo kubana beyikirizangu ayikozire cyango omukugumyaho businje n'enkurakurana y'ekicweka kuruga mu district ya Hoima kugenda mu district ya Kikube kuruga Kikube kugenda Kagadi kugenda hona twina road network yo kweroleraho na maiso gawe wenka nkunira muno muntu akuruga inagambangu President Yoweri Kaguta Museveni na government entene kyokoze nkoko bagira ngutukinurira amatama abiri we Maxwell Atura omuturaje wa district ya Burisa kandi ayisimbira hantebe yo kucicirira abantu bisha ziri ya Burisa ariyo kushobora ngu emyaka 80 ei government ye mazirombo ebembeze abaturage ba Burisa bote bakarebaga okushoma okwabusha abo kuba government ebeireta kateka yuga amashomero gabusha omukicweke ekyo niyo district yogendamo mu district za Uganda zona okasanga district etaina muka institution kona katashare institution ka vocation ka hamu katashare ka technical ka hamu gasha kwa gada asaba habwa tayari West